Reka mbifurize kugira ibihe byiza n'igitondo cyiza muri rusange kuri mwebwe mukomeje kudukurikira, mukomeje kubana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Ikaze muri aya makuru. Ni itangazo ryasohowe n'ibiro bya Minisitiri w'Intebe ariko ni nawe washyizeho umukono, yitwa Dr Justin Nsengiyumva. Gusa ni inama ya Minisitiri yateranye ku munsi w'ejo tariki ya 30 ukwezi ni ukwa gatandatu 2026. Ni inama y'abaminisitiri y'ubuyobozi na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Hanyuma reka turebere hamwe imyanzuro ikomeye cyane yafatiwe muri iyi nama. Mu nama minisitiri hakaba haragaragajwe uburyo ubukungu bw'u Rwanda bukomeje gutera imbere, nubwo hakomeje kandi kugaragara ingorane ku rwego mpuzamahanga, ndetse higwa ku ngingo zitandukanye zirimo kongera ishimwe rigenerwa abatanga amakuru ku inyerezwa ry'imisoro. Inama y'abaminisitiri yayobowe na Perezida Paul Kagame yateranye ku itariki 30 Kamena 2026. Iyi nama y'abaminisitiri yagejejweho ishusho y'imiterere y'ubukungu bw'u Rwanda mu gihembwe cya mbere cy'umwaka 2026, igaragaza ko bwakomeje kandi kuzamuka no kugaragaza ubudahangarwa, nubwo ku rwego mpuzamahanga hakomeje kandi kuboneka ingorane. Inama y'abaminisitiri yagaragarijwe ko umusaruro mbumbe w'u Rwanda wazamutseho 10% mu gihembwe cya mbere cya 2026, ndetse no kuvuga muri Mutarama kugeza muri Werurwe. N'izamuka ry'ubukungu kandi rigaragarira mu byiciro byose by'ingenzi, harimo urwego rwa serivisi, rw'inganda, ubuhinzi. Iri zamuka rishingiye cyane ku musaruro ushimishije w'urwego rw'inganda, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ubwubatsi, ikoranabuhanga mu itumanaho n'ubuhinzi bugamije kandi kohereza umusaruro mu mahanga. Mu mafaranga, umusaruro mbumbe w'u Rwanda mu gihembwe cya mbere kandi cya 2026 wageze kuri miliyari 6,600,000,346 z'amafaranga y'u Rwanda, uvuye kuri miliyari 5,000 ndetse na miliyoni 276 mu gihembwe cya mbere cya 2025, bingana n'izamuka ry'10%. Hagati aho ngaho ariko serivisi zagize uruhare rwa 52% by'umusaruro mbumbe, ubuhinzi bugira uruhare rwa 19%, inganda zigira uruhare rwa 24%, ibindi bisigaye bigira uruhare rwa 5%. Umusaruro w'ubuhinzi wiyongereyeho 8%, uw'inganda wiyongereho 13%, mu gihe umusaruro wa serivisi wiyongereyeho 7%. Guverinoma ikomeje gukurikiranira hafi ingaruka z'impinduka mu bucuruzi mpuzamahanga ku bukungu bw'igihugu, ndetse no gufata ingamba zihuse kandi zihamye zigamije gukemura ibibazo byagaragara mu rwego rwo gukomeza kubaka ubukungu butajegajega. Mu kunoza amatora mu buyobozi kandi bw'inzego z'ibanze, hagaragajwe ko uburyo buvuguruye bushimangira uruhare rw'inzego zitandukanye mu miyoborere, harimo abagore, urubyiruko n'abafite ubumuga, kuva ku nzego z'ibanze kugera ku rwego rw'igihugu. Hanogejwe uburyo kandi amatora akorwamo, hasobanurwa neza ibisabwa abakandida n'inzira zikurikizwa mu kuzuza imyanya y'imirimo. Itangazo ry'ibyavuye mu nama y'abaminisitiri rirakomeza rigira riti: izi ngamba nshya zizashimangira imiyoborere ishingiye ku muturage ndetse n'ubunyangamugayo mu migendekere y'amatora. Inama y'abaminisitiri kandi yize ku bijyanye no kunoza uburyo bwo gutanga imisoro, aho hashyizweho komite ihoraho ishinzwe politiki y'isoresha, hagamijwe kandi kongera uruhare rw'abafatanyabikorwa mu gushyigikira ibigo by'imari iciriritse. Inama y'abaminisitiri kandi yemeje ko hazoroshywa ibisabwa mu kongera igihe cyo gusonerwa imisoro mu rwego rwo gufasha ibigo by'imari iciriritse gutera imbere. Hanyuma kandi mu byavuye muri inama y'abaminisitiri, ni mu gihe kandi mu bijyanye n'urushaho kandi kubahiriza itangwa ry'imisoro, hazongerwa ishimwe rigenerwa abatanga amakuru ku inyerezwa ry'imisoro. Mu bijyanye no koroshya uburyo kandi bwo gutanga imisoro ku bigo by'ubucuruzi, harimo kuzamura ingano y'umutungo winjizwa n'ibigo by'imari wemezwa by'umwuga n'ababaruramari. Iyi nama minisitiri yemeje imishinga y'amategeko akurikira: umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano y'inguzanyo hagati ya Agence Française de Développement na Repubulika y'u Rwanda yerekeye inguzanyo igenewe gufasha urwego rw'ubuvuzi mu Rwanda gukomeza kwiyubaka. Umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano y'impano hagati ya Repubulika y'u Rwanda na Banki Mpuzamahanga y'Iterambere ifatanyije n'ikigega mpuzamahanga gitsura amajyambere nk'inzego zishinzwe ibikorwa by'ikigega Global Financing Facility for Women and Children Adolescent Multi-Donor Trust Fund, n'ikigo cyitwa Health Emergency
Preparedness and Response Multi-Donor Trust Fund yerekeye impano igenewe umushinga w'u Rwanda ndetse wo kwitegura guhangana no gushakira ibisubizo ibyorezo by'indwara hakoreshejwe uburyo bunyuranye. Ni umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano y'inguzanyo hagati ya Repubulika y'u Rwanda n'ikigega mpuzamahanga gitsura amajyambere yerekeye kandi inguzanyo igenewe umushinga wo guteza imbere ubuhinzi bugamije ubucuruzi no kugabanya ibishobora kandi kubangamira. Umushinga w'itegeko ryemera kwemera burundu amasezerano y'inguzanyo hagati ya Repubulika y'u Rwanda n'ikigega mpuzamahanga gitsura amajyambere yerekeye inguzanyo igenewe umushinga wo guteza imbere imibereho y'abaturage. Inama y'Abaminisitiri yemeje amateka akurikira iteka rya perezida ryerekeye amatora y'abayobozi b'inzego z'imitegekere y'igihugu zegerejwe abaturage. Iteka rya Minisitiri w'Intebe kandi rigenga amatora abagize ikomite nyobozi ya buri nama y'igihugu, inama y'igihugu y'abagore, inama y'igihugu y'urubyiruko n'inama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga. Iteka rya Minisitiri rigena abagize komite ishinzwe politiki isoresha imiterere ndetse n'imikorere yayo. Iteka rya Minisitiri rigena ibisabwa kugira ngo ikigo cy'imari iciriritse cyakire amafaranga abitswa cyongererwe igihe cyo gusora umusoro ku nyungu z'amasosiyete ku gipimo cya 0%. Iteka rya Minisitiri ryerekeye uburyo bw'ikoranabuhanga mu gutanga imyemezabuguzi, kuvanirwaho umusoro n'igihembo gihabwa umuntu watanze amakuru ku inyerezwa ry'umusoro. Iteka rya Minisitiri rigena aho umuntu atuye hahoraho aho ubuyobozi kandi nyabwo buri n'umubare w'ibyacurujwe mu mwaka usabwa kugira ngo rero ibitabo by'ibaruramari byemezwe mu byerekeye imisoro. Inama y'Abaminisitiri yemeje itangwa ry'impushya zo gucukura amabuye y'agaciro na kariyeri. Inama y'Abaminisitiri yemeje kandi abahagarariye ibihugu n'imiryango mpuzamahanga bakurikira: Mohamed Bashir Abdallah Menawi na ambasaderi wa Repubulika ya Sudani mu Rwanda afite icyicaro i Kigali. Uwitwa Huhi Jungai, ambasaderi wa Repubulika ya Koreya mu Rwanda afite icyicaro i Kigali. Uwitwa Sakamoto Atsuki uhagarariye umuryango mpuzamahanga witwa Japan International Cooperation Agency JICA mu Rwanda. Bwana Jimmy Hegart akaba rero yasabiwe guhagararira inyungu z'u Rwanda muri Ireland. Mu bindi, Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu yamenyesheje Inama y'Abaminisitiri ko kuva ku itariki ya mbere Nyakanga, no kuvuga kuva uyu munsi kugeza ku itariki ya 10 Kanama 2026 hateganyijwe itorero Indangamirwa ku nshuro ya 16 2026 rizabera mu kigo cy'imyitozo cya gisirikare cya Gabiro. Minisitiri w'Ingabo yamenyesheje Inama y'Abaminisitiri isozwa rya gahunda y'ibikorwa bihuza ingabo z'u Rwanda, polisi y'igihugu n'abaturage bigamije kandi iterambere n'imibereho myiza 2026 ndetse n'umuhango wo gushyikiriza abaturage ibikorwa byakozwe uteganyijwe ku itariki ya 4 Nyakanga 2026 mu rwego rwo kwizihiza kwibohora ku nshuro ya 32. Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi yamenyesheje kandi Abaminisitiri ko kuva ku itariki 22 kugeza ku itariki 31 Nyakanga 2026 hateganyijwe imurikabikorwa ry'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi rizabera i Kigali ku kibuga cy'imurikabikorwa cya Mulindi. Mbere gato yuko dukomeza n'andi makuru, hari umuntu watubajije ku bijyanye na CV cyangwa se nk'uko wavuga ati ni muntu ki witwa General Patrick Nyamvumba. Nk'uko rero naje kunyuza amaso mu kinyamakuru rya Akadomo.com, hari inkuru cyaje gusohora ari ku itariki ya 5 kwezi kwa 11/2019 bagira bati ibyo wamenya kuri General Patrick Nyamvumba wagizwe Minisitiri w'Umutekano mu gihugu. Gusa nkwibutsa ko ubwo ni uhagarariye inyungu z'u Rwanda mu gihugu cya Tanzania. Bagize bati icyo gihe ati Perezida Kagame kuri wa mbere yashyize abayobozi mu nzego zitandukanye z'igihugu, aho General Patrick Nyamvumba wari umugaba makuru w'ingabo ati kuva muri 2023 yagizwe Minisitiri w'Umutekano mu gihugu. Wibuke neza ko nkubwiye ko uyu General Patrick Nyamvumba ubahagarariye inyungu z'u Rwanda mu gihugu cya Tanzania. Icyo gihe bakomeza bagira ati gushyiraho aba bayobozi byashingiye ku biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo mu 2023 ryavugwa muri 2015 cyane cyane mu ngingo yaryo y'116. Tariki ya 23 Kamena 2023 nibwo General Patrick Nyamvumba wavutse ku itariki ya 11 Kamena mu mwaka w'1937 yagizwe umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda asimbuye Lieutenant General Charles Kayonga wari usanzwe ari umugaba mukuru w'ingabo. Icyo gihe General Patrick Nyamvumba yarasoje imirimo nk'umuyobozi w'ingabo za Loni zibungabunga amahoro mu gace ka Darfur UNAMID, aho yayoboye kuva muri 9 kugeza na 13. General Patrick Nyamvumba yarangije mu ishuri rikuru rya gisirikare muri Nigeria ndetse no mu ishuri rikuru rya gisirikare ryo muri Afurika y'Epfo muri 2003.
yagiye ashingwa imirimo itandukanye mu ngabo z'u Rwanda irimo kuyobora batayo y'ingabo zirwanira ku butaka mu 1995, umutwe ushinzwe imodoka z'intambara mu 1996 ndetse no kuyobora brigade y'ingabo zirwanira ku butaka mu 1997. Hagati y'98 n'99 yabaye umuyobozi ukuri ibikorwa igenamigambi n'imyitozo ku rwego rw'icyiciro gikuru cy'ingabo, yayoboye ikigo gishinzwe gutegura abasirikare bajya mu butumwa bw'amahoro 2004 kugeza 2007. Indi mirimo yashinzwe harimo kuyobora itsinda ryiga ihurizwa hamwe ry'umutwe umwe w'ingabo z'u Rwanda, kuyobora iyi komite ishinzwe ingengo y'imari y'ingabo, ayobora kandi n'umushinga wari ushinzwe kwiga ishyirwaho ry'ishuri rikuru rya gisirikare. General Patrick Nyamvumba yanabaye kandi intumwa ihuza u Rwanda, Afurika yunze ubumwe, no kuvuga African Union n'umuryango w'abibumbye, aho yagiye ashingwa kuganira n'izo nzego no gusinya amasezerano y'umufatanye ahagarariye igihugu cy'u Rwanda. Yabaye kandi umuyobozi w'ishami rikuru rya gisirikare rishinzwe gucunga ibikorwa. Muri 2007 yarabaye kandi perezida w'urukiko urukuru rwa gisirikare, afite imidari myinshi irimo uwo kubohora igihugu, uwo guhagarika jenoside, w'urugamba rwo hanze y'igihugu, uwishyirwaho kandi ry'umukuru w'igihugu wo kuyobora ingabo w'ibikorwa byo guteza imbere igihugu, umudari witiriwe Nile n'uwo gukorera Loni igihe kirekire. Minisiteri y'umutekano mu gihugu, General Patrick Nyamvumba icyo gihe bavugaga bati agiye kuyobora, yari imaze imyaka igera kuri 3 isheshwe. Ati kuwa kabiri tariki ya 4 ukwakira 2016 nibwo Perezida Kagame yashyizeho guverinoma nshya, aho inshingano n'ububasha bwa Minisiteri y'umutekano byimuriwe muri Minisiteri y'ubutabera. Gusa mbibutsa ko iyi minisiteri yaje kugarurwaho ikaba iyobowe n'uwitwa Vincent Biruta. Akaba rero mu nshingano kandi za Minisiteri y'ubutabera harimo icyo gihe zikubiye muri politiki y'igihugu, umutekano yemejwe, ingamba zatuma igerwaho n'amategeko agenderwaho mu kuyishyira mu bikorwa, harimo kandi yari imihigo ya Minisiteri y'umutekano, ya polisi y'igihugu, y'urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa RCS. Icyo gihe bakomeje bavuga ati Perezida Kagame kandi yashyizeho abandi bayobozi icyo gihe nka Dr Vincent Biruta yari yagizwe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, Dr Mujamariya Jeanne d'Arc wagizwe Minisitiri w'Ibidukikije, icyo gihe Aurore Mimoza Munyangaju yagizwe Minisitiri wa Siporo, ubu ni Ambasaderi w'u Rwanda ndumva mu bihugu bya Scandinave. Rosemary Mbabazi icyo gihe yari yagizwe Minisitiri w'Urubyiruko n'Umuco, ariko nawe ni Ambasaderi w'u Rwanda mu bihugu nka Nigeria niba nibuka neza. Hanyuma Dr Vincent Biruta we niwe ahubwo wongeye kugirwa Minisitiri w'Umutekano imbere mu gihugu. Ndetse twarabigarutse mu makuru yacu yatambutse ku munsi w'ejo, mbabwira yuko yari yagiye no gusezera burundu ku bahoze bari mu rwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa RCS. Ibice muri Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, mbabwira ko kajugujugu ebyiri za FARDC zarashwe. Umutwe witwaje intwaro wa MRDP twirwana watangaje ko warasiye mu mujyi wa Baraka muri teritwari ya Fizi. Ni kajugujugu ebyiri z'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Aya makuru yemejwe n'umwe mu ofisiye bakuru ba MRDP twirwaneho witwa PC Mavugo, asobanura ko izi ndege zarashwe ubwo zari zivuye kugaba ibitero muri komine Minembwe ihuza Fizi, Uvira na Mwenga. PC Mavugo yagize ati MRDP twirwaneho yizihije ubwigenge nyuma yo kurasa kajugujugu ebyiri za FARDC muri Baraka zavaga muri Minembwe. Mbere yuko aya makuru kandi yemezwa, ati ku kibuga cy'indege cya Baraka havuzwe iturika ridasanzwe, bivuga ko hagabwe kandi igitero cya drone. Aya makuru avuga kandi ko drone yarashe ikigo cy'ingabo z'Uburundi kiri muri Baraka. Izi zagiye kandi zigufasha ingabo za RDC guhangana na MRDP twirwaneho n'ihuriro rya FC23. Ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'iz'Uburundi, ni ukuvuga FARDC na FDLB, umutwe w'iterabwoba wa FDLR, imitwe y'abazalendo nka P5 n'abacanshuro b'abanyamahanga bimaze iminsi bigaba ibitero muri Minembwe. Iyi mitwe y'ingabo n'inyeshyamba byagerageje kandi gufata Minembwe hagati muri Kamena 2026, ariko MRDP twirwaneho igisubiza inyuma ibifashijwemo na FC23. MRDP twirwaneho na FC23 byamenyesheje umuryango mpuzamahanga ko mu gihe ibi bitero bikomeje bizakomeza kandi kwirwanaho no kurinda abasivili bugarijwe muri aka gace, no kuvuga muri Kivu y'Amajyepfo. Hanyuma reka aya makuru tuyasoreze kuri iyi nkuru. Amakuru yacu reka tuyasoreze kuri iyi nkuru, mbabwira ko hari amakuru avuga yuko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga yuko urukiko rw'ikirenga rwanze iteka rya Perezida Trump rivutsa bamwe mu bavukira muri Amerika ubwenegihugu. N'urukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwanze iteka rya Perezida Donald Trump ryavutsaga bamwe mu bana bavukira muri iki gihugu
uburenganzira ku bwenegihugu. Iri teka Trump yasinye muri Gashyantare 2025 mu rwego rwo gukaza amategeko y'abinjira n'abasohoka, ryavugaga ko abana bavutse ku babyeyi bari muri Amerika mu buryo bunyuranyije amategeko cyangwa se abafite viza y'igihe gito batagomba guhabwa ubwenegihugu bw'Amerika. Amerika no kuvuga abatemera iri teka baryamaganiye kure bitabaje inkiko kugira ngo rero ziteshe agaciro, bagaragaza ko rishyira mu kaga abana barenga 150 bavukira muri Amerika buri mwaka. Mu cyemezo cyafashwe ku bwiganze bw'abacamanza, abacamanza bashimangiye ko ingingo ya 14 y'itegeko nshinga rya Amerika yashyizweho na nyuma y'ibihe by'intambara igamije ubwenegihugu abirabura cyane cyane abakomoka ku bacakara igomba kandi kubahirizwa. Icyakoze abacamanza b'urukiko rw'ikirenga bagaragaje ko ubwo burenganzira butareba abana bavuka ku badiplomate b'abanyamahanga bakorera muri Amerika. Perezida w'urukiko rw'ikirenga John Roberts yagize ati ubwenegihugu bwa Amerika kuva kera na n'ubu bwari uburenganzira bwo kugira uburenganzira bwo kwisanzura no kugira uruhare mu muryango wacu wa politiki. John Roberts yakomeje agira ati abatunganyije ingingo ya 14 y'itegeko nshinga bahaye iri sezerano umuntu wese wavukiye muri iki gihugu umudendezo. Twiyemeje gukomeza iryo sezerano n'uyu munsi. Abacamanza batatu bo bavuze ko iteka rya Trump ryari rikwiye kandi gushyirwa mu bikorwa, ariko baganjwe n'ababyumva ukundi. Icyakoze mu rubanza uyu mukuru w'igihugu yitabiriye muri Mata 2026, abacamanza bose bibazaga niba ryubahirizwa itegeko nshinga. Icyemezo cy'urukiko rw'ikirenga rero gikurikiye ikindi urukiko rukuru rwafashe muri Gashyantare rutesha agaciro imisoro ihanitse Trump yari yarashyiriyeho ibihugu byinshi, abishinja kungukira byinshi cyane mu bucuruzi bagirana na Amerika. Bwana Trump yari yaravuze ko icyemezo cy'uru rukiko kitarimo gukunda igihugu, yibasira abacamanza b'urukiko rukuru abita abantu badatekereza. Ndabashimira rero, ndabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza n'igitondo cyiza muri rusange. Turaza gusubira mu yandi makuru.